mu kureba uko yakwishyira ibitego bibiri cyangwa mu kureba uko yakura hari yava hariya ikipe ye. Ye kureba hari ukuntu yigeze kubikora yarinya Yutongi ndetse na Mamadusi agaca ibumoso, ariko ngewe still ndabona ko Mamadusi mu mugongo wa Tongi bagakina na 4-4-2 pourquoi pas yatasimburwa na Omedi nabonye wagiye mu kibuga nejo undi asimbura nkabona ameze neza. Après tout ye nakwifuza ko agira 2 attaques axiales n'abawinga babiri, ndavuga swati roboneka gakina hariya nkuko yakinye hariya nk'umuwinga wenda ugaruka hagati kugira ngo afashe mediane mu kuzibira, hakabona ama sacrifice surtout muri pressing, ariko ari muhimu nuko agira mu winga n'abataka babiri byibuze bakasa nkabegereza na Mamerida agakina ku buryo bafite abawinga babiri n'abataka babiri. Ubwo wenda umuntu yakwifuza kubona abasore babiri b'Abagande mu kibuga babanzamo na Mamadusi Kiwanuka Omedinho, kubera ko Kiwanuka afite speed yaturuka kure byanga bikunda. Abawinga babiri n'abataka babiri. Yego, ubwo no kuvuga Kiwanuka Omedinho ku ruhande rw'ibumoso, abataka babiri Tongi na Mamadusi mu mugongo wabo, hakaba hari ubwo Sekiganda na Mamerida. Hanyuma animation yayo nakwifuza ko iba animation ya block media, kugira ngo byibuze baturuke bitari kure cyane, rimwe na rimwe bafite na badafite na ball babona adversaire akomeye niyo bakora block bar, ariko byibuze ugiye kureba Omedi ntago ari umukinyi mubi muri speed, ruguru hari Kiwanuka nawe n'umukinyi wihuta. Mamadusi hari ukuntu bakwegereza amapore tubabonye iriya baro, ariko agakora iyo approach ku buryo mbona ko abanje igitego adversaire ni nabwo yaruhuka neza umuntu, byibuze akabanza igitego adversaire akabanza kumushira muri dute. Desire ko numva ufite objection yawe ni iyi objection ufite ni iyi, no kuvuga umunyagana yoba yavuyemo Dauda Yusufu ugakinisha umurekiperateur umwe Sekigana, ugakoresha Mamerida, ugakoresha uruhande rumwe nyine impande abo bawinga babiri n'abataka babiri. Jeno prefera kubakoresha nk'ugiye yabakoresheje nkakoresha babiri, jeno koresha Mamerida Dauda na Sekiganda. Imbere ku ruhande rumwe se bujye sinabonye Kiwanuka ari wakina ku mpande gusumba Omedi. Bombi bakina ku ruhande, bashobora gukina ku ruhande, ariko Omedi no hagati yahakina. Omedi ni ya gauche undi nkabona, kubera Omedi mpora ndamubona no kuri point ashaka kwakina. Ku ruhande rwa Gilbert uhaciye nka Gilbert ibumoso kacisha no nkuko yaramaze imisi abikora equipe nationale zitarazamwo, ahacisha Mamadusi Tongi akataka iburyo hagaca nka Kiwanuka canke Omedi shwa yiwe imwe muri abo babiri. Nukureba rero ku munsi w'ejo uko araza kuza kubahagarika. Ni match ikomeye cyane, birumvikana igoye kuri we kuko n'igihe gitoya bakinnye umukino ubanza ku wa gatatu, aho twabonye ikipe ya Pyramide, ikipe nziza birumvikana kuko ni ikipe ifite igikombe giheruka, afite ariko n'ibisubizo byinshi cyane kuko ubwo ntago tukibuka Baramini ba, ntago tubagarukaho, ntago tugaruka kuri ba Ramadan nibizi, Iraguha Haji n'abandi basore b'abawinga n'abashobora kuba yakoresha. Afite mu kibuga hagati pasi, aperi ifite squad nziza cyane ku buryo ndumva nta mpungenge. Inyuma afite Swane, afite Bakimu ku muduburire wa Claude, Gilbert Kagege wagize match nziza kugeza aho imbaraga zishize akaguduka. Sinzi niba yarabashije kurekipera ku buryo ni no match ashobora kuba yabanza, ariko aperi ifite ibisubizo abasaza mwe nekereza ko yakoresha kandi ikareba mu maso Pyramide ukabona sinekereza ko bazagenda bafite approach yo kushaka kurinda. Aricyo kurinda wowe ni ducu dafite
ntabwo worinda ico udafite kuko niyo bizoba bibiri apana bibiri niyo bizoba bingahe kimwe bibaye ubusa ku busa aperiata umva ntaco ufite urinda iyo udafite ico urinda rero urataka nawe ugira biko ari cyo ushize mugabo ushize mu Misiri ya APR yakoze approche yo kwataka adversaire ifata izo risk birumvikana ariko yewe numva noneho gufata risk noneho ngo uranabitegetswe ushize yagiye ari kimwe ariko APR ikora approche yo gushaka kwataka adversaire na mubanza n'igitego irangije nahusha n'ibindi muri premier mita nka kimwe cyangwa bibiri je numva watsinzwe 2-0 ugiye kwishyura niki se waburinda nika ko abawinga bawe bagombye kuba ari active offensivement aba fullbacks bagombye kuba ari abantu bari active gufasha abawinga mu kugera imbere abataka bagombye kuba bafite iyo mobilité imbere ku jeune adversaire mu gutangiza umupira kibona ntacyo kurinda kirimo rwose so ahangaha ngiye nakwifuza kubona umutoza agaragaza erega ubundi bakubwira ko gutoza igikomeye ari ukwigisha gutsinda igitego cyangwa nagifuza kubona akaboko k'umutoza mu kwerekeye pourquoi mu busatirizi umuvuno wanjye ni wowe hanga niko tugiye kureba byuze umutoza avemo ariko yavuze ati ngiye umuvuno wanjye wo kwataka ndawugaragaje natwereka umuvuno kuko ejo twanabigarutseho tuvuga tuti nta kindi kintu kinini piramide wavuga ngo izabibarusha yegiri mu rugo iri ku kibuga cyabo ariko nta mufana nta yindi pressure abafana bazana n'abafana nka 50 gusa kujya barengana abantu muri famille baporasa ahantu ariko hakurya hose nta muntu n'umwe ubuhari stade birangaye n'urusaku rw'abafana ntiwanarwumva ikindi gifasha APR yarabonye ko gushika mu izamu rya piramide bishoboka ntiyarigezemo se yarigezemwo rimwe kabiri gatatu donc rero bagiye gukina hari yabazi ko iryo zamu barigezemwo bari Kigali pourquoi pas ibibuga binganya dimension nijyo muri piramide bazorigeramo bayishize mu muyaga nanone match bayishize mu muyaga aba ntabwo bakina kumanya hana bishoboka match zabo ziba mu ijoro match zabo ni mugoroba saa moya nibwo match saa moya za hariya cyangwa za hano zacu twembi turi kumwe se ku masaha okay twembi bizaba ari saa moya aba harimo umuyaga mwinshi aperi cyungane n'umuyaga nyine ihere kwizamira umuyaga ubundi satire yigurukana n'umuyaga ahangaha ni dai nta bindi nta yindi mibare yindi umutoza nawe nicyo yaje gukina erega abundi abandi batoza babangaje mbere na mbere apana Rwanda Premier League Tezero uyu mutoza bamwangaje kubera izo match zikomeye n'abandi Rwanda Premier League bamaze imyaka 6 bayitwara ni ikisaje gukora kibi ariko nk'ubu nguyu uyu mutoza avuga ngo kuyemo piramide nawe ubwe CVS bwo ngo numva bitaba bikomeye kuri CV yazigira bura akazi muri Afrika mu myaka 3 iri imbere ntabwo yapfa ko kabura nawe nagaragaza umuvuno wo kwataka ibyo yose ubuyobozi briefing bwamuhaye genda ukore no maximum no kugera mu izamu je pense kugira mu izamu rero no gushiramo abakinyi benshi basatira of course utekereza na equilibre yo kudefenda mais le plus important no kugera kuri match nako kumwizamu adverse so buhoro rero ikipe ya piramide imaze imyaka 7 yonyine ishinzwe piramide yashinzwe mwaka wa 2008 aho rero yimukiye ahangaha mu mujyi wa Cairo urabona ko irimo iragenda nayo ishaka kubyigana ngo irebe yuko yabona aho ibarizwa hagati y'ibigugu bibiri bisanzwe bibarizwa hariya piramide ntirabasha gutwara igikombe cya championnat hariya ariko buhoro itangiye kugira izina mu mupira w'amaguru iwabo mu rugo ndetse no ku mugabane wa Afrika kubu ni nk'imyaka nk'itatu cyangwa ineheruka ibiri byibuze muri Champions League ubwo icyo gihe rero bivuga yuko Zamalek ntabwo iba yaje ko niyo yari imaze iminsi isa nk'ari kwitwara nabi ntabwo iba yaje ni ekipe iri kuzamuka buhoro ibikesha hanini bavandimwe ifaranga ry'abagabo b'abanya-Emirati ni muri Emirate Arabs ni UAE hariya za Dubai Sharjah na za Etihad kwa Thaleb gacha bafite amafaranga barabu bari bashoye muri sport cyane Emirate Arabs ni bakaba rero ahangaha nabo bari mu gusunika kugira ngo barebe yuko bagira izina hano uyu mujyi usanzwe w'amandi makipe akomeye ya Al Ahly na Zamalek
Pyramide nayo yajemo haba indi kipe yitwa Modern